Samo 6 mjeseci života. Mislim da ću danas da napišem testament. Ali prvo, da obrišem istoriju prepreke. Nema šansa, telefoni. Samo slučajno prisluškuju. Juče sam pomislio na vitamine. Nisam ni izgovorio. Odmah reklama. Sve oni znaju. Šta radiš, šta jedeš kad ne spavaš. Ljudi kažu sam paranoičan. Koji bi u pravu za kolačiće, ha? Ja čekam dan kad će frižder da mi traži pasvord. Čovjek danas stvarno sve može da nauči preko interneta. Dobro, skoro sve. A misli da je problem što sam gledao tutorial od nekog Rusa bez majice. No, ajde, ako preživimo, stavit ću komentar na video. Ljudi, danas baš osjećam čudnu energiju. Možda mi organizam traži odmor, ili proteine, ili hljeb. A ne, hljeb je toksin. Ja stvarno pazim što unosim u svoje tijelo. Bez šećera, bez glutena i bez stresa. Dobro, stres imam, ali estetski. Ako danas padnem u nesvijest, nadam se da će me neko snimiti horizontalno. Svako jutro sebi kažem, danas će biti mirno. Svako jutro mi se život smije u lice. Nekad su ljudi dolazili kod doktora jer ih nešto boli. Danas dođu sa 3 screenshota, 2 foruma, mišljenjem nekog čovjeka koji na YouTube-u popravlja traktore i liječi jetru. Zamislite to. Jedna žena me jučer pitala da li alergija na polen može da utiče na ljubavni život. Ma kako da ne. Jedan čovjek je donio rentgen koji nije njegov, a drugi je došao jer osjeća da mu je pao imunitet zbog punog mjeseca. Svi kažu isto. Samo vi potvrdite ono što sam ja pročitao. Ne treba meni godišnji odmor. Meni treba internet na recept. Ali dobro, dok god ljudi misle da ima neko ko može da ih sasluša, ovaj posao ima smisla. Juče sam bila prvi put kod doktora. Jao, ako još jedan nalaz nestane sam od sebe, ja ću početi da vjerujem u duhove. Ili u administraciju. Dobar dan, sestrana. Vidim da vodite ozbiljan razgovor sa papirima. Dobar dan, doktorka. Ja vodim, ali oni ne uzvraćaju. Ovi papiri više tajni imaju nego pacijenti. To je zato što pacijenti bar ponekad kažu istinu. A ovi papiri nikad. A molim vas, nemojte da mi rušite iluzije. Ja sam do sada vjerovala u red, rad i fascikle po boji. Sad vjerujete u haos. Ne vjerujem ja, doktorka. Ja ga živim. A da li ste možda vidjeli onaj nalaz od gospodina Petrovića? Ako je to onaj što je bio pod hitno, pa pod još hitnije, pa pod može i sutra, onda jeste. Uvođe neđe. Ili nije? A izgleda da je promijenio status brže nego ja raspoloženje u dežurstvu. Doktorka, ja sam taj nalaz 3 puta složila, 2 puta izgubila i jednom našla na mjestu gdje sam ga prvi put ostavila. Impresivno. To zahtjeva baš poseban talent. Pa hvala. Trudi se da budem dosljedna u nedoslednosti. A da li to znači da treba da naručimo nove analize? Ili da naručimo detektiva. Budžet nam više ide u pravcu novih analiza. Pa naravno, detektiv bi bar nešto i našao ovdje. Evo ga. Stvarno? Nije. Ovo je jelovnik iz menze. A bar imamo plan B. Ako nam sve drugo propadne. Danas je pasulj. Onda bolje da ipak nađemo nalaz. Znate šta, doktorka? Šta, sestra? Ja mislim da bi mi sad jedna kafa spasila karijeru. A možda i mentalno zdravlje. Pa podržavam terapiju kofeinom. Propisujem vam jednu jaku i bez čekanja u redu. Ja, hvala doktorka, odmah idem da sprovedem terapiju. Ako pronađemo ovaj nalaz bez kafe,
tražit ću povišicu. Evo terapije, dupla doza. Jedno za vas, doktorka. Hvala, sestrana. Vidim da ste baš ozbiljno shvatili tu terapiju. Pa naravno, ja uvek idem na maksimalnu dozu, za svaki slučaj. A da li ste bar usput pronašli nalaz? Nisam, a sam našla smisao života na aparatu za kafu. I? Piše, nije u funkciji. Onda smo definitivno prepuštene sudbine. Morala sam da idem i da naručim kafu u onaj kafić preko puta. Užas. Ma znate šta, doktorka? Šta, sestrana? Posle ove kafe ili ćemo da nađemo nalaz, ili ćemo da prestanemo da brinemo što ga nema. To zvuči kao najrealniji plan za danas. Pa evo i ja mislim. A koliko danas imamo prijavljeni? 38. Joj, danas će da bude haos u ambulanti. Već vidim, užas. Ali možeš li malo da zadržiš pacijente jer imam da obavim jako bitan poslovan razgovor. Ma mogu. Hvala. Halo Maja, šta radiš? A, kuvaš ručak. Blago tebi. Ja se evo ubijam od posla. Danas očekujem haos u ambulanti. Moja sestra mi je opet zagubila isti nalaz. Prošli mjesec smo morali da tražimo karton 2 dana, a prije toga smo tražili upute iz laboratorija. Ne mogu da vjerujem. Samo što ona svoju izgubljenost krije nervozom. A kad nešto ne može da nađe, onda viče po ordinaciji kao da su joj pacijenti krivi. A oni su još gori. Liječe se preko Google-a. Jedan čovjek je juče došao da mi kaže kako je sam sebi postavio dijagnozu uz jutarnju kafu. Jedna žena je došla da mi kaže kako ima rijetku bolest zato što je utrnula ruka dok je spavala. Haos. Samo čekam dan kad ću samu sebe da izgubim među svim tim pacijentima i fasciklama. Ništa, Adam. Čujemo se malo. Sljedeći, ko je prvi neka se javi? Ko je najglasniji, taj mi sigurno nije prvi. Ja sam prvi, a verovatno i poslednji. Opet ti. A šta ću? Pišem testament? Koliko imaš godina? 32. I šta ostavljaš? Netflix nalog sestri. A nek ne dira profil. Sve sam poslušao. A ako preživim, brišem istoriju pretrage. Ne moraš, policija to svakako vidi. Kakva policija? A šalim se, jadan, sad ćeš svakako da misliš da te prate. Ajde, idi kod doktorke, ajde, brže. Da? Dobar dan, izvolite. Doktorka, ja sam već prihvatio svoju sudbinu. Koju sad? 3 bolesti, minimum. A koje? Po Google, tumor, unutrašnje krvarenje. I nešto latinsko, što ne mogu da pročitam, a zvuči veoma skupo. Šta ste tačno ukucali? Ali neka sednem, neka stojim. To znači da bi trebalo da legnete. Ajde da probamo. I kako se sad osjećate? Čekajte, da dodam testament. Molim? Ako umrem, da se zna, ja sam sumnjao na smrzinu. Koliko ste dugo na toj Google terapiji? Pa od juče, sad vidim veliki napred. Imam više simptoma. Naravno, Google uvijek daje bonus paket. I reklami isto. Juče sam googlao za kašalj. Sad mi izlaze paketi od sirupa na popustu. Gdje vas boli? Pa ovdje negdje doktor. U karta to može biti refleksija injektora. A Google kaže da je zemlja ravna. Ajde, izađi napolje. Evo još kartona. Ima ih kao na popustu u Lidlu. Koliko još? Ako svi dođu, to sutra radimo. Mada se nadam da će bar 2 da odustane. Da i mi malo odmorimo kostu. Internet. Katastrofa. Bude onda još nervoznija. Ja ne znam onda šta da radim. Evo, kunem ti se. 3 glave i 7 ruku mi treba da izdržim ovu smjenu. Ja, evo mi ga neko, zvaću te posle.
gledao sam 3 tutoriala kako da popravimo ovo prokleto rame. I nijedan ti nije rekao da ne pokušavaš to. Jeste, ali mislio sam da je za amatere. Za amatere, jeli? Če da ti zamotam vreme da te šaljem tamo kod doktorke. I sve misliš da ja imam vremena za ovo? Bože, ne pomozi. Lako, doktorko! Ajde, idi, ajde! Doktorka, sam se sebe popravio. Sad ne radi. Šta si radio? 3 tutoriala. Kako popraviti rame za 5 minuta. I? Pratio korake, skipovo reklame i trznuo. Šta sad? Sad imam premium problem. Lijevo rame offline. Jesi li pogledao komentar ispod videa? Ja jesam. I? I sad pokušavam kod kuće. Ti? Ja sam pokušao u dvorištu. Zašto si to radio? Pisalo je easy fix. Ali to važi za lampe, ne za ljude. Pa nije doktorka bilo u deskripciji mogu. Ako si se sam popravio, sam ću da se liječiš. Izađi napolje. Evo još papira. Ja više ne znam ko je živ, ko je zakazan. Koliko ih ima? Neko nam ustane, dok sutra radimo. Možda se neko predomisli. Možda kažu prošlome, živim za taj sutra. Gasi to! Ali moji pratioci. Nek prati red prvo. Ljudi, energija ambulanti je baš teška. To se zove realnost. Ja to ne konzumiram. Počni, idi po recept, ajde. Dobar dan, doktorka. Dobar dan, izvolite. Doktorka, ja sam na clean lifestyle-u. Dobro. Bez šećera, bez glutena i bez stresa. I bez pameti. Ja sam od celera, spiruline i načerazovanu. Šta vas muči? Slaba sam, vrti mi se i vidim zvještice. A koliko tačno jedete? To što sam vam je rekla. Ali to nije ishrana, to je aplikacija. Ste zadnji put pojeli nešto konkretno? Juče sam mislila badam. Jedan. Čak polovinu. Jo, pa vi niste gladni, vi ste nestajući. Izvinite, doktorka, možete li molim vas da me priključite na infuziju da vidim da li se moji pratioci brinu za mene? Da li si ti normalna? Znaš šta? Evo tebi kartica za psihijatra. Hvala, doktorka. Uvijek. Ajde sad napolje, ajde. Ja odustajem. Šta? Evo još 20 prijavljenih. Ako iko pita, u fazi sam oporavka od pacijenta. A opet se nadam, možda neko ode kući, možda shvate više da im nije ništa. Zašto mi čekamo noć? Idemo tamo, idemo. Doktorka, dodao sam još jednu bolest. Doktorka, moram reći da se pogoršao. Doktorka, reboot me! Doktorka, trebam za detoksa. Telefon mi se zagrijao. To ti je znak da ti screen time veći od 6 sati. Mogu ti ja to popraviti? Čekajte, hoće da overi ovaj testament. Ne treba, blockchain će to riješiti. Mogu ja da popravim potpis? Ljudi, svi ste puni toksina. Pa dosta više! Ti nemaš tumor nego višak interneta. Ti nemaš zavjeru nego Wi-Fi. Ti nisi majstor nego opasno za društvo. A ti pojedi burek, spasit ćeš se. Šta sad? Reset sistema. Od danas dijagnoza samo uživo. Bez Googlea i bez YouTube-a. A gdje tražimo simptome? U tijelu. Ima za to aplikacija možda. Čekajte, da obrišem testament. Nemoj, ustavi. Možda se treba nekome tvoj Netflix. Doktorka, ja sam totalno zaboravila kako izgleda pauza za kafu. Ana, ja sam zaboravila kako uopšte izgleda kafa. Ako ovako nastavimo, počet ću da sanjam pacijente. Ja sam ih već sanjala. U snu su mi kasnili na pregled. Ja sam bio prije njega! Nisi, ja sam prije tebe došao. Ja sam došao prvi, ja sam izašao, ja sam se vratio. Ja sam samo pitala nešto i ostala 3 sata. Eto,
to doktorka sami se organizuju, mi više ništa ne trebamo. Odlično. Onda možemo na pauzu. Možemo, u 2047. Izvinite, možete li samo kratko, jedna korisna poruka iz Doma zdravlja. Dođite zdravi. I ako možete, ostanite takvi. I ponesite kafu. A za njih ne za nas. I strpljenje je puno strpljenja. Odlično, ovo ide viralno. Hoće li viralno značiti manje gužve? Ne, Ana. Znači, još veće. Doktorka. A znam. Očekuj neočekivano. Da. Ma sada je po 80 kažete. Ajde. Ama iya fakam. Koga je moja? Ajde. Ja sam se tako